dobrodošli u novi, odnosno prvi videoklip, odnosno pilot epizodu. Evo ovako, što kaže, čisto da se upoznamo i da vas upoznam sa planom kanala i tako što kaže osnove te. U suštini kanal baziran samo na auto kontentu, sređivanje, putovanja i ostalo. Tako da, od čega početi? Znači, auto, što kaže moje auto, jeste Golf 4 1.9 TDI varijant, odnosno karavan od 74 kW u dobrom stanju. Mislim, naravno ima packica, ali ćemo to sve riješiti. Zato jesam video počeo snimati, kanal napravio. Znači, evo sami kao što vidite, tu je već bilo par modifikacija. Znači, kao što su senzori, kao što je kodiran skakavac ključ i tako te neke zezancije, ne znam, nija multimedija i to. Tako da u suštini, znači, prećemo malo auto okolo unutra da vidite u suštini šta je projekat. Golf kao Golf ima finu liniju. Trenutno je na zimskom setu 205 65 16 i mogu vam reći da su ga dosta upotpunili. Kao što vidite, to je kolika je točka esna zimske. Ovako u ekstra stanju, opran friško. Malo ostalo još, vidite, malo ovih packica, ali to ćemo detaljno na praoni. Što kaže, liniju ima ekstra za sređivanje. Biće tu tamnjenje stakala, nove felge, branici. Neću vam ništa otkrivati. A što se tiče unutrašnjosti, da sjednemo. Ima, ako se pitate šta je ovo, znači lijepio sam vam iza sekundarni, ono kako otpušta, vidite. Ali to je isto jedan od sljedećih videa, preslačenje u 5D karbon sjajni. Ima dosta ljudi, modifikacija, novi sat, novi volan, nove puhalice, klima. Tu je znači ruška 5 brzina. Auto je prošlo 291.000. Kao što vidite, što kaže, ne bude da ne radi ključ. Znači, evo sad ćete vidite. Da. Pali auto ekstra. Samim tim naravno i zaključava i otključava, čisto da se vidi. Tako. Otključava. Tako da sam to napravio. Nema šta puno pričat, znate što kaže, auto je u super stanju. Znači, moje auto bio je plan da krenemo kao prvi video da snimim jedan auto vlog, ali nije mi to nešto bilo baš zanimljivo, tako da je prvi video što kaže upoznavanje, vidite vi linije, široke su mu dosta ove gume. Ovo ispod čisto i motor, da vidite, što kaj ne laž, nema prevari. Sad ću probati to jednom rukom otvoriti. Motor uredan, 100%. I tu ću možda biti kakvog sređivanja. Ne znam, sam vam više pričao. Možda ćemo s njim detaljan test. Uglavnom ja eto šta sam modifikacija do sad uradio, naslon za ruku koji se treba presvući, multimediju i to je to. Ovo zanimljivo smo ostavili za video klipove. Tako da, u suštini kraći je video, čisto da se upoznamo pilot epizode, da vidim kako će ići. Intro ste vidjeli, nadam se da vam se i to sviđa. Tako da to nam je auto za sređivanja, branik, kako fino Lego R32 branik. Da. Ljetni set felgi nemam, to ćemo uzmati na zimu. Zadržat ćemo za sljedeći neki video koje felge. Što se tiče truleži nema, to mi je najbitnije. I zdravo je auto, ima ovdje kao što vidite što je zapeto negdje. Znači to ćemo raditi, srediti. Ovako, sad vizualno, što se kaže, hrđe nema. Naravno mu leglo i poliranje.
Vidite, ima tih packi, ima, vidite kako je krov. Koliko ste vidjeli na videu izudaran. To će sve poliranje jedno lagano riješiti. Vozat se nećemo u ovom videu. To ćemo baš ostaviti poseban jedan snimka autovlog. Božnicu neku i to. Tako da. To bi bilo to od ovog videa. Facu neću snimati. Pa se mi vidimo u nekom od sljedećih videa. Podržite lajkom i subscribe-om. Vidimo se, čao!